Democratic National Movement (KHNM) dah kebaai kublai ya barok kibe dan bentah kejing ki dawa badangshan jong keseng hanong ba Delhi nang ke sarkar India ban pentri kam yak in line permit hajela Meghalaya kejing pendrungi keketian khasi bat garu bat ban pen bedru yo pot usam padang ke Meghalaya bat Assam kalau ong bakali kendu yo officer katanat kampo ying jongkari India ubla kular hakmat ke movement ban shimkhia yakini kiman kumta da gani jingkular ka movement kalau ong bakasyong menta sahaki laingot ki MP kata arngot syaka yeng dorbar thawan cha Lok Sabha bat uwe sya Rajya Sabha banyakran yakite ki lait li ki mat ban penbore ka sarkar India ban menjur ki namar ki long ki bakongsan nak benta ka jella halor kisin jam syakmat halor kite ki mat jingdawa uba lamprang karbani presiden ulaong maka movement kan let yakendu yo Himanta Biswa Sarma menteri rangba ka jella Assam bo un penyekran lam yakite ki mat harengkat ki we ki jella ka than North East Padang sa menta ka syong saha ki laingot ki member jong ke parlimen. Kata uba Vincent Pala u MP jong ke Lok Sabha mene pos longset. Ka akan tha kepada ka MP jong ke Rajya Sabha ne po turaset. But Dr. Khaluki i badai i MP jong ke Rajya Sabha ni kwa ba kine ki laingot kinong thoan parlimen ba kin kren bat kin penklan ya ka pressure sa sokar kini kidai ban kren sa parlimen ya kidai ki dauba dausan jong kari bat kajai penriu bat kajing su tho ka jongi lada ka MHA ka simkhia Henry lada kini ki jongi kim simkhia kamut kumno ke parlimen kan pas ne kan declare ya kine ki mat ne ki jinawa jong kecak penreu kaladon haka perkhat pran keseng ba ngin se kendo ya bobon ki MP jong ka North East khamtam ngin se kendo suwa yo Himanta Biswa Sarma menta ngidang ya wat kumno ke appointment ba ngikwa ba mairu kum chief minister jong ka jela Assam kadege jela ba Marjan nilap ong pak ka bajala ka balong sipara bat ka jala ka jungi tingi kwa ba ngin pressure ngin request ba ini kenlem ru ya ki MP jongga Assam ba kidei ban kersan na kidei ban kenlem ya kini light li ki mat ka ba ka jala maklia ka tunkam ka ki namar kumpan su pengken mau ha ka laiterik jong nu benai jong nu menai ta usnam ka bangi yeki te po jantar mentar New Delhi ngilaken basai bahabai dei bat ka ILP ngiloong ba omdei tangi ka jela meklia ngiloong ba for entire di North Eastern state ka kajing budin kajungi ne sekmat kalong ba ka first step kalong ba ngin ye kenduk swa ya Himanta Biswa kumu ilap dong hero jongga notice nata ngin ya thalat nanti ngilap ada kelhi biang ngin ya kendo ya markmat ya kren rijuro MP jongga nasional pat pun ki MP ngidang bentah dan don ka connection dan ngidang wat kilat lenti la ngin ya kendo lu dia berkhot ki MP jongga notice ba ngin ya kersan mangkeliang na bentah kajing biang mengikut pak dulu mengenai kari dia berbuai.